ngwanyana a re khwetsi wa itse Koma ka re say no more Koma ya swa let it die honey e tla hama ke nna ngwanyana ka tshoko ngwanyana fanta ngwanyana technology ngwanyana motlakase what is what what the hell a re ke re tshomi moshimane ha o cheatela biri hana ka re yes my girl ram papa bam man down what the hell a re tshomi ka tla go bolelle na ke ngwanyana o matla ka re tshomi re thome yalo another day another diary a re tshomi ka tla go bolelle na ke ngwanyana o tlileng Gauteng ka mmereko mara hai ke Sekhukhune ke George le Mokoni o tswang Sekhukhune ka originally they are from Sekhukhune but bona ba goletse kae ba goletse Makhweng Gauteng a re tshomi ke tlile ka mo ke ka mmereko nna ke nurse wa ntlhalwane a re tshomi ka nna ke kopane le moshimane ne ke motlhokometse wa re itse go di nurse re yang ka a re jajane we are a family a re tshomi wa re itse go di nurse re yang a re ke re tshomi ka wetse ne ke motlhokometse a driver koloi yaka mara ntwe ne ntse le ka moshimane I would find out all the time le bile e ne ntena wese ne ke kra le di pieces tsa di condom mo koloing yaka go supa gore moshimane go balana le other people ka re hana I may be young but I'm ready ka wena a re ke re tshomi ka ne ke find out so big a re ke re one time le bile e kile yang kutlisa botlhoko it's when I found out ukuthi he has been sleeping with my best friend ka re yo merci moya kwa mo papa a re ke findile out gore o banana le best friend ta ka yang during a conversation re bolela ka mkhwelo re go tshwantse go le important ka teng gore monna a sege ntwele ka utlwa best friend ta ka nthara wena ka se bolele ka go wa ha wa se ga re bone ya hai a re ka ga uwa moshimane o etsang ba ga uwa kante no sa itse gore monna go balana le Thandiwe ka re Thandiwe yo a re ke re tshomi he ke nagana gore during parenyang se he ke mona mole ke na lo ifutswetsa ke etse baluni ka yona why and answer dio tse di masho tsa ka montlung a di bontsha batho a re itse man that's when I started playing my revenge okay tshomi weditseng don't tell me that you did it a re tshomi ka bolella monno re ko gae go na le monyanya. It was around May, June, around this times last year. A re ka re bona ko gae ka kwa go na le monyanya ka re wala moshimane hes ne ke wala moshimane a sepela le nna ga ya gae hes ne re tsena gae ke braipile mang ke thipile buta ka le cousin ka gore monna ka go nya go ya ko memmara o tlhoba ke dikhala because he's old wa tlhaloganya so ke kopela nna le nthuseng gore khone mo isa ko a gawa ra tsena gae hes ne re tsena gae Sekhukhune ke gae gwanwa after drinkology monna ka tlhapelwa ba mo tsenya ka koloi monna ka wela komeng ha sna wela komeng 2 days later ke founela mama moshimane le papa moshimane to say listen bagolo monna ka witse ena o thopa bonna a re ke bo bone mmage le papa ine ba le aesthetic ya ba itumetse yana a re ke re bona ke ba simollo prepare dio tsa dikoma ba ntsha di chelete so big so dege mao a re ke bo mmone ka tsatsi la buileng ka lona he is 38 mara o buile komeng le bana ba 16 years ka re yo chomi ojela wa re ke a re ke re tshomi ke mo tsentshitse komeng ka the age of 38 o ntse le bana ba 16 years ka komeng ke lo mothupisha bonna instead a le boge a re ke re itse sne dio tsa koma tse di feta moshimane la mpolela re ke re basadi ke di mpla ena ke sa ba batla ene wena o mple kholo tsatsi go kreya excel you do it mark ka re tshomi o itse o tlo wetsa yana ke meleditse protection order le bile re tlhalane no ka re yo ngwanyana slege guys we don't do that you don't go against people's wills bona ba nya ke something when I was say no